Lijepi pozdrav svima, dobrodošli vi meni u novi video. Ovdje je jedna nova stvarčica, novi mikrofon. Zadnji put sam snimila listanje kataloga sa njime, ali sada sam ovako prvi put baš nekako na normalnom videu i da ga vidite vi ispred kamere i da je taj mikrofon dosta blizu mene, jer zadnji put kad sam snimala listanje kataloga nije bio toliko blizu mikrofon, pa možda nije baš i najbolje pokupio zvuk kao što može. Ali evo sad me zanima jako kako će ispasti ovaj video. Ovi susjedi iznad mene se nešto raspravljaju, iskreno, sad ne trenutno, ali bojim se da je mikrofon toliko dobar da će te zvukove pokupiti. Nadam se da ipak neće, nadam se da neće pa oni biti previše bučni, ali ja stvarno nemam kad, osim sada, evo, sjesti i snimiti vam ovaj video. Zato mi je neskodno, tu kod nas u zgradi uvijek nešto paziš, uvijek neko nešto gnjavi, kuha ručak, dere se, raspravlja, pušta muziku. Zahtjevno je snimati ASMR kada živite u zgradi sa puno stanova. Uglavnom, za danas imam jedan demo haul i to je demo haul koji sam ja snimila na svom glavnom kanalu sada već prije možda 2 ili 3 tjedna. Mogu vam pustiti taj video negdje u opis ili ovdje gore da si pogledate ako želite običnu varijantu. Stvari koje sam kupovala su samo stvari za djecu i mislim da sam ih sve uspjela, nisam ih vadila iz vrećice jer mi nisu trebale, možda neke i jesam, ali ja mislim da su sve ovdje i da nisam vadila iz vrećice, tako da vam haul mogu pokazati onakav kakav je i bio kad sam snimala za glavni kanal. Uglavnom, kažem, sve se radi o dječjim proizvodima. Imam ovako jedno zgodno pakiranje Violeta maramica. Imam cijene svega na blogu, tako da ću blog post pustiti ispod. Ovo su maramice od meda, organic honey i chamomile ekstrakt. Zato je pčelica nacrtana ovdje na početku. Uglavnom, uz ove maramice dobijete i set ovih malih Violeta maramica 0% alkohola i bile su Violetine maramice na ponudi tada kad sam ja kupovala 2+1 gratis. Tako da sam ja uzela 2 ova sa medom, 2 pakiranja maramica sa medom i jedne sa kozim mlijekom. Te s kozim mlijekom su mi već u torbi, već su skoro pri kraju, ali jako su dobre. Jedne sam ove male, jedne te velike, evo već potrošila. Malo sam slabije spavala danas, pa ako izgledam ispijeno, to je zato, ne danas nego noćas. Dečki su mi bili bolesni, jedan i drugi, i onda onako zaredilo mi se par noći za redom lošeg sna. Tako da noća sam jako malo spavala i digla sam se dosta rano da odradim posao koji sam imala na poslu. Onda sam nakon toga direktno odmah išla u naš apartman očistiti ga i spremiti za nove goste. Onda sam dočekala goste i sad sam došla ovdje, evo, samo ovo brzinski snimiti i idem po dečke u vrtić. Tako da ako mi je već malo šminka pala, to vam je zato što sam već puno stvari odradila danas i šminka i nekako baš si umorno izgledam u ovom viewfinderu. Kako se ovo zove, ovo čudo prozor ove sa strane. Da, već onako kad ste tako umorani ne znaš šta pričaš, a tek me čeka cijelo popodne akcije s dečkima. I danas moram ići i u trgovinu jer je četvrtak, mislim, ne moram, ali volim četvrtkom obično ići i uglavnom tada i pustim na svom glavnom kanalu video šta sam kupila u toj tjednoj kupovini. Ako budem ulovila vremena, moram i vama snimiti za ovaj kanal šta kupujem od tih prehrambenih stvari malo za promjenu, da nisu samo kozmetički ili tako neki raznovrsni holovi ovdje na kanalu. Sad imam ovu moju Babylovu kupku, uzela sam ih 4 komada da mi se nađu u zalihama. Kod nas u DM-u jako zgodna stvar je sa skupljanjem tih bodova, tako da ja uvijek, recimo sad je bilo 15 puta više bodova, mislim na
nečije stvari kupovala. Tako da onda uvijek uzmem više toga, bacim u ormar, nek mi stoji u zalihama i uvijek imam te proizvode koje koristim spremne, ne moram onako paziti da li ću ostati bez njih jer znam da ih uvijek imam kući. A usput nakupim dosta bodova, ako se ne varam. Za ovu kupovinu sam potrošila 550 kuna, a dobila sam nazad 80 kuna. S tim da imam i pelene koje nisam sad vadila, one su već u ormaru. Uzela sam 3 paketa Baby Love pelena. Baby Love sam koristila i za Mihaela i sada za Marka. Odlične su mi pelene, nikad nisu propustile, lijepo se namjeste onako na baby. Mekane su za 10. U početku kad su se tek rodili i jednom i drugom sam prvo koristila Pampers, to ne znam kad, prvi recimo 6 mjeseci otprilike. I onda sam kasnije prešla na Baby Love, ali vjerujte mi, možete i odmah uzimati Baby Love komodno. Jako dobre proizvode imaju za bebe. Snimam zvuk na laptopu i onda malo bacim oko da nije nešto preglasno. Kako vam se sviđa novi mikrofon? Jako me zanima. Mislim da će to biti ono 100% poboljšanje u odnosu na prijašnje snimanje. Baš se veselim, još samo malo da se snađem. Sad sam stavila na neki mali tripod ovaj mikrofon. Inače imam i cijelu onu kao sklop, kao ruku, neku sklopu ovoga koju mogu zakačiti na stol pa onda primicati. To mislim da će mi biti zgodno isto, ali moram to ima 100 dijelova, moram to nekako složiti i moram kasnije smisliti poziciju gdje ću to držati. Negdje na visini već gledam ono koju ormar bi mogla staviti da mi se djeca ne dohvate toga jer to mi je uvijek problem s takvim nekakvim osjetljivim stvarima. Kameru isto držim na visokom jer oni ne znaju i onda nemaju osjećaja za to. Imam Baby Love ulje. Njega uglavnom ne koristim za djecu, nego sebi za skidanje šminke, ali možete ga koristiti za djecu, sasvim je nježan proizvod, ok. Može se, zašto ne? Malo sam i prehlađena, ne znam da li će to utjecati na ovaj efekt sa ASMR-om, nadam se da neće. Ne šuškaju, mislila sam da će šuškat. Tudice. Moj Marko je zapeo sa rozin tutama ovaj put jer nisu imali nijedne onako bojama za dečke, ajmo reći. Čak bi mu bila radije žutu uzela nego ovu rozu, ali nisu imali. Na rozu je natrtana ovčica, a na ovoj plavoj medvjedić kako spava. I to su vam ove dude što svijetle u mraku. Tako da ih možete onako približiti blizu svjetla, onda se one napune i kasnije dosta dugo kroz noć svjetla. Netko mi je bio od vas preporučio, sad ne znam da li na ovom kanalu ili na glavnom kanalu, da probamo one pipsove dude. Ja sam čula za te dude, ali mi smo već u fazi kad se moramo polako i odvikavati od duda, tako da neću ga sad učiti na ništa novo da mu bude eventualno još bolje, jer baš onako voli dudu, fani od dude. Tako da neću, ne, ove su mi super dude, jako su jeftine, mislim da su 15-16 kuna ta 2 komada. Ako pregrize ono, baciš u smeće, nebitno. A ne evo ga na zvukić, čekaj. Valjda će to sad biti ok. Samo tren. Čekaj. Ok, valjda se više neće čuti. Zesnulo me, ugasila sam zvuk na mobitelu, ali nisam na laptopu. Uglavnom, ne želim ga navikavati na nove dude, ove će mu biti dobre. Jednako želim da se odviknemo od dude što prije. Mihael je imao oko 2 godine, ja
sam pastu izvadila. Izvadila sam jer je potrošio ovu koju je do sad koristio, pa mi je trebala nova. Odlična je pasta, jako fini okus, baš za djecu, ono pogođena. Homeopatika 0+, Kids safe if swallowed, juicy strawberry, fluoride free. Ja sam zadovoljna s ovom pastom i nastavit ću kupovati dalje. Ljudi moji, to je to. Još jedna, ne, još dvije stvari. Ovi keksići. Previše puče, neću više ih pokazivati. Previše vidim tamo na grafu da skače. Baš jako. Nadam se da vam nije bilo neugodno. I jedan tako slatki pribor na lisice. Gle, male lisice. Jedna svira, druga pjeva. Evo, su mi predobre su mi ove lisice. Vilica i Žlica. Imaju već na dinosaure i na vatrogasno vozilo. Ali kad sam vidjela lisice, jako su mi bile slatke, pa sam ju uzela. Toga uvijek treba. To se može i kasnije koristiti kad nisu više toliko